لەسەر سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ باکووری کوردستان و بەشداری لە سمپۆزیۆمی مەلای جەزیری من میوانێک مەبێ لەسەر ئەم بابەتە شڤان پەروەر هونەرمەند باس لە گرنگی بەشداریکردنی سەرۆک بارزانی لە سمپۆزیۆمی مەلای جەزیریەکەین ئەمانوێ لەو بپرسین گرنگی ئەم بەشداریەی سەرۆک بارزانی لەم سمپۆزیۆمە چییە و پەیام لە هەڵبژاردننی ئەم کاتە کە دیدارێکی تایبەت بە مەلای جەزیری هەیە و سەردانەکەی سەرۆک بارزانی لەم کاتەدا پەیام لە پشتیەوە چییە بۆ ئەم کاتەی هەڵبژاردووە هەروەها ئاستی ئەو پێشوازیە گەرمەی کە هاوڵاتیانی باکووری کوردستان و دەربڕینی خۆشحاڵیان لەم سەردانەی سەرۆک بارزانی چۆنە بینێت و هەروەها ئەم سەردانەی سەرۆک بارزانی چەندە کاریگەری لەسەر بابەتی پرۆسەی ئاشتیە بێت لە باکووری کوردستان کە ماوەیە کە هەنگاوەکانی دەستی پێکردووە و بە گرنگیەوە لە هەر چوار پارچەی کوردستان لەم بابەتە ئەڕوانرێت خودی سەرۆک بارزانیش لەوێ لە وتارەکەی ئاماژەی بۆ کرد کە بە هەموو توانیانەوە ئەوان پشتگیری لە پرۆسەی ئاشتیەکەن و هیوادارن هەوڵەکان و هەنگاوەکانی ئەم پرۆسەیە بە ئەنجام بگات. زۆر باشە من وەکوتم شڤان پەروەر هونەرمەند میوانمە کاک شڤان ئەم کاتت باش ئەمەوێ بپرسم کە گرنگی بەشداریکردنی سەرۆک بارزانی لە سمپۆزیۆمی مەلای جەزیری چییە؟ هەلبەت مەلای جەزیری دیرۆکە کوردستانی دە شاعیر و ئەدیب نویسکارێکی مەی گەلێک هێژایی و دیرۆکە مەدە دەوراک شەکسپیر و سەروانتس و دەربێژم یê Îranê em bêje Firdewsî û Şîrazî li wa dewrana helbet li Kurdistanê jî gelek şaîr û risteban û edebiyatkarê mezin wek Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî, Feqiyê Teyra û hîn gelekî di perdewbegê hekarî li vana çêbû. Taybetî navê Melayê Cizîrî ji ber ku ji herêma Cizîrê yê tête nasîn û em îro gelekî serbilindin rastî ku me şairekî wisa heye û helbet îro ji bo Melayê Cizîrî pêşange çêdibin, berpêşe çêdibin, bîranîn çêdibin li ser xebat û xizmeta wî li ser berhemê wî ve şanaziya gelekî mezin e. Baş. Peyam lە هەڵبژاردننی ئەم کاتە بۆ سەردانی باکووری کوردستان لەلایەن سەرۆک بارزانیەوە چییە بە تایبەتی کاتەکە بابەتێکە دیدارێکە تایبەتە بە مەلای جەزیری خۆ ڕەنگە بۆنە و بابەتی دیکە زۆر بێت کە سەرۆک بارزانی بیتوانایە سەردانی باکووری کوردستان بکاتەیدا بۆچی بە دەقیقی ئەم کاتەی هەڵبژاردووە بۆ سەردانەکە قوربان بەلێ قوربان نەها مدیتی گەل جەنابێ سەرۆک بارزانی جەنابێکێک مەسعود دانیشتمە ku hayawî li hemû edebiyat û dîroka Kurdî heye û bi taybetî gelek ji Melayê Cizîrî û Ehmedê Xanî û ji ewa helbestvanê û nivîskarê me kevin gelekî hez dike û rêz digire û cenabê serok hayî edebiyata Kurdî baş heye û taybetî cenabê serok divê demê de taybetî sed sala bîsta û bîst û yeka ku ji bav û kalan de xebat û xizmeta wan berçav e û milletê Kurd dibîne û pê şanaz e û yek jê cenabê serokê îro dilketiyê Kurd û Kurdistanê û milletê Kurd jî gelekî jê hez dike û taybetî cenabê serok kekê Mes'ûd însanekî aştîxwaz dilsoz biraderî û azadiya milleta û gela û ji hev hezkirina wan gelek dixwaze êdî di nava dunyayê de cenabê kek Mesûd bûye rastî reml û bûye mînakek aştiyê, azadiyê, dostiyê û xoşewîstiyê helbet çûna wî bo Cizîrê û bîranîna Melayê Cizîrî bo Kurda jî şanaziya gelekî mezin e û xweziya min jî kanîbiya ez li gel biyama li wêrê biyama Cizîrê biyama gelek xweş dibû ê rojekê ew ê jî bibe xismet em ê jî
بچن وێرێ وی چێ ببێ باش تۆ بینیت کە پێشوازیەکی دیژی ملەتی کورد بەڵێ بەڵێ تۆ بینیت کە پێشوازیەکی گەرم و مەزن یانی ملەتی جەنابی سەرۆک بارزانی کرا لە شەرناخی باکووری کوردستان ئەم پێشوازیە گەرمە لە چیوە سەرچاوی گرتووە وێ ببش بەرکو تەوایا ملەتی کورد gelek cenabêkek Mesûd hez dike û xebat û xizmeta wî berçav û li duayî jî bo me rastî reml û mînakeke aştiyê yê her dem dibêje ta ez li jiyanê bim wê li nava Kurda jî beriya her kesî li nava Kurda wê aştî hebe ez ê nehêlim çi car nava Kurda de şerê navxwayî ya navê hêz û hereketê Kurd e navêm çi car nehêlim çê bike destî wî xweş îro ev e bi xwe bûyî mebestekê ku li her layî tê te gotin û hêvîdarim bi xêr û xweşiyê here û wê germayê wê li pêşiya xwe bibînî ku miletê Kurd gelekî jê hez dike Rojava bi, Bakur bi, Başûr bi, Rojhilat bi, kîja hêlê Kurdistanê bi jê hez dikin ez bawerim çûna wî boy ku deverê bi ew ê wisa bi germayî bê pêşwazîkirin sirav rêz bo we زۆر باش لە وتارێکە لە سەمپۆزیۆمەکە سەرۆک بارزانی ئاماژەی بۆ کرد کە ئەوان هەمیشە پاڵپشتی پرۆسی ئاشتی بوون لە تورکیا و هیوای خواست کە ئەم پرۆسەیە بگا بە ئەنجام پێت وایە سەردانی سەرۆک بارزانی چەندێک کاریگەری لە بەرەو پێشچوونی هەنگاوەکانی پرۆسی ئاشتی لە تورکیا بێ helbet heger baqil bifikirin û rast bifikirin gerek ev berfrehî û ev proseya aştî bê cenabê Serok Barzanî nebe. Hemû tecrübeyên dünyayê dozek dûr û dirêj û bi zahmet û êş bi daxwaziya gelek mezin yanî gerek li her hêlê nava vê proseya aştiyê de cenabêkek Mesûd hebe. Taybetî gerek hebe. Ber wî yanî gek Mesûd dibe girêdana dostî, biratî, aştî heger Tirk dixwazin bi rastî ev problem çareser bibe ku miletê Kurd miletekî gelek mezin e. Bi çi renga ne têk diçe, ne asîmîle dibe, ne jî weke armancê kesê dî dibe. Ber wê hawî kesên berpirsyariya milletê Kurd û Kurdistanê dikin gerek qedir û qîmetê wan bête girtin ewana li civata, li konferansa û li proseyên aştiyê amade bin. Ev e taybetî cenabê kek Mesûd gerek li her layî amade be. Kî baqil bifikirin ew ê her dem daxwaz bikin ew amade be. زۆر باش زۆر گرنگ دەبینم کوردانی باکووری کوردستان چۆن لە پێگە و ڕۆڵی سەرۆک بارزانی ئەڕوان yani elbet çeşit siyaset li Bakurê Kurdistanê hene her kes layê xwe awakî ew dibe yani dünyayê ji mêze dike zor ol hene hin Müslümanên hin Hristiyan hin Budîstin hin Konfûçîne hin bêolin hin bi olin hin her rengek heyî di mirova de di siyasetê jî helbete konservatîv heyî liberal heyî demokratîk heyî işte bêjim dîndar hene bêjim sosyalîst hene her reng hene yani Kurdistanê de jî evana hene belem kesayet ne hene li vana derbas dibe kesayet ne hene dibin sembola netewî sembola gelekî duwarê netewî de Cenab-ı Serok Barzani yek jê ji van e. Êdî tu ne şê wî bikin ava konservatîfa ya liberala ya nizakî yani milletek bi reng û bi ramana netewî dibe millet. Di nav wî milletî de kesê bi ramana netewî û bi sala dûr û dirêj xebat û xizmet kiribe şûnek wan heyî ser her tiştî re têgirtin. Yani ne bi partiya tê nasîn ne bi hêz û hereketa û filan û bîvana. Cenabê kekê Mesûd di wî warî de
میناکەک نەتەویە بەروێ هەوەیجی هەلبەت باکووری کوردستانژی گەلێکشی حەز دکن زۆر باشە تەوایا گەلێ کوردیان ئەم جۆرە دیدار و سمپیۆزیۆم و گردبوونەوە و کۆڕە ئەدەبی و هوەری و ڕۆشنبیریانە چەندێ کاریگەری لەسەر زیندوو ڕاگررتنی هەستی نەتەوەی خەڵک هەیە خۆ مەرج نییە ئێمە تەنها بە شۆڕش و بە شەڕی چەکداری بتوانین هەستی نەتەوەی بەهێزکەین ئەم جۆرە کۆڕکۆبنەوەوانە چەندێک کاریگەریان هەیە لەسەر بەهێزکردنی هەستی نەتەوەی خەڵکی کوردستان بەلێ قوربان ملەتێک یانجی ژیانە مرۆڤان پڕ هێلە زۆر هێلە نە یەک هێلە سیاسەتە هونەرە چاندە دیرۆکە تێکلیە جڤاکینێ هەر ڕەنگە یانی ڕەنگینیە هەگەر لە هەر لایە خەبات و خزمەت نەبێ لایەک ژێ کێم دبینە تو دبینە لە ئەوروپا دەورا ڕۆنەفەسانس و ڕەفۆرم دەست پێکریە لە لایە کولتورێ پێشکەتن چێبوویە ڕەفۆرم چێبوونێ د موسیکێدە چێبوویە د سیاسەتە چێبوویە د ئەدەبیاتێدە چێبوویە لە گەڕینە دەولەتا وڵاتە چێبوونێ ئیسپانیۆل چوونە لە هەم وڵات هەن ئەمریکا ئیرۆ ئیسپانی داخافن پۆرتەکیز 10 ملیۆنە بەلەم ئەوەیجیە برەزیلیا 230 ملیۆنە بە پۆرتەکیزی زمانی 10 ملیۆنە داخافێ لە ئەنگۆلا مۆزامبیق یانی 10 ملیۆن زمانی خودایی 9 ملیار مرۆڤ ئینگلیز دەرکەتن و گوتنێ بریتانیا ڕۆژ لێناچە ئاوا ئەوسترالیا بووی ئینگلیزی کانادا ئەمریکا گەلێک شونوار یانی پێشکەتنێک چێبوو لە هەر هێلێ ژیانێ ji ber wê jî îro dunya modern yan jî dewletên netewî rêşêşî û duajiya dewletên nava yanî Rojavayê Ewropayê Fransa, İngiltere, Benelux yanî İtalya, Almanya evana vana rengîniya xuda hemû dunyayê li ber wî jî ji Kurdistanê re jî ev gerek mixabin sed sala bîsta û bîst û yeka Kurd negihîştin bê astê astanetewî li ber wî jî gerek li hemû hêlên jiyanê em Kurd îro xwe bidin hev di huner de edebiyat de têkiliyên dunyayê di siyaset de di dîplomasî de di xwendin û perwerdê de di gelek tişta de gerek em jî xwe nûjem bikin yanî rônesansek ji bo Kurdistanê pêwîst e reformek ji bo milletê Kurd pêwîst e dewra şêxa axa seyida niza mîra pîra ev dewra kevne li Ewropa 400 sal berê hebû îro li Kurdistanê heyî ev hîç dibe parçebûnek bo gelê Kurd carê hem dibêjin hene xwe şaş dikin dîrok nexwendinin nizanin nabînin li ber wê jî netewekarî ser her tiştî reyê gerek nava Kurdistanê de jî pêkeviyak zor baş çê bibe pêkeviyak zor baş çê bibe milletê Kurd fêrî ramana netewekarî bibe ta ku Kurdistan bibe dewletek netewî wisa ber wê hawî heyrana çavê we me bila herkes ya bibihîze tê bigihîjin dîrokê mêze bikin li gor wî jî gotinê me guhdarî bikin çendî giring e me xwe westandî gelekî dünyayê gelek geryam gelek dewlet û çand û kultur û edeb û müzik û millet û civat û herêm û ew dîtine ber wê hawî jî em divên fêda me di warî de bigihin milletê me tiştê baş çê bibe û ji ber wî milletê Kurd hevdû bigire Bakur Başî û Rojava mafê me ye bila Faris Tirk Ereb rêza me bigirin em dostiya wan dixwazin em aştiye dixwazin em şerê hev naxwazin şer tiştê her li dawiyî gava neheqiya mezin bibe şer gelek çêbû gelek war têk çûn gelek malbat têk çûn gelek can têk çûn li ber wî jî Cenabê Serok Barzanî her gav viya dibêje rêza me bête girtin me divê li gel her kesî dost û bira mafê me ji hey li bê dunyayê xuda çi daye wan daye me jî
خدا چه دایوان دایمه جی مافی وان نینه داینا خدا لبا ما تیک ببن تمام مثلا اوه بروی هاوی جی تم دبیجن جناب سروک هر دم دبی آشتی برایتی دوستی جیرانتی خوشی خوشویستی و ریزداری ئەمە زۆر گرینگە. زۆر باش بەڕێز شوان پەروەری هونەرمەند زۆر سپاس بۆ بەڕێستان کە لەگەڵ ئێمە بووی لەم دەرفەتە.